出国那个 schlepp 就农山起嘛。Komunikasi ba bener pariat. Kublai. Tinggi kuat ben ni ada kan news ba. Kelami tu ba pila syawang no ya nakasem. Bos di property. Tinggi kuat ben yo jing shine pi balai ki weng seng no ep but nak kada. Ngaruh haji sang sayong ngam tip ka daw nama ba kat kumba minta hakani ka por minta bangia kren ngampat yo kanu nu ka jing pinsay na kigen ki su serve by notice of expulsion te hadir tu pengaruh ngala sayong bahagen te kibun gibre ru ngatai ki diban kali ka kata banga post ken nama ba ki don kamban tip ru ki pai ba mal pemla su ong ba pila bakla tu ma pem pini pada hango banga bakla te sakawai ru kamdon kanu nu ka warning ka sukos kanu ka ma ka jing maham swa su expel by direct te ki ong bahana nga kersani ki candidate ngaruh ngam tip let's say nga bakla le nga phap nga kum ki breu maybe nga karen kum ne kum tai tang ba ban ong bangan kersani we pro candidate te ngam kan mau atau ngam thalai bangan ne kum ta Pi tu le mengi kila coba kin beseng pi kila pan ka shokos notice ne ki kham ai kanu nu shokos notice kanu ji maham haji sa kalau rong sop lot ti tang ba ngahaban kam let's say nengi sengap nengi pej ke tu resignation letter jonga kan let's say kan kawang jing sai kindiat nama balai hakatu ka city jonga ka bangal adap submit lupa unofficially syakatu kan nengut kinong batkam jong ka seng haka kan deu direct jong no banai hakatu ngala tho ki daw bling aku mi no na ka party ndi banga phet seng aku mi senan na ka politics por namal bang nga iba kala aja kreatan kani kalimpong politics bat ka ngim ya jan ngim ya mirlang ngi appointment tang kay dom ya dat iwiwe ngi lai perkhabe buk toy bom kersan ngi udu buk suoj bat kumta baro kiliang kila elong tengah la arai bangan mino sipuan kani ka politics na kani limpong politics te hakajo ko porpan kadon ru kidaw kat tu kat ni ki bangalai i ngapet bat ngas mdek tangahi ki don kinong tho kumiba father Albert Terniang bat kiwi ru ki bla tho ki bla ong ba mo kani ka jing shit nyam on penon kam mi ka nyam hak por election tenga ngala tho bang to stip ngam soi hap ha ru bat ka deki ke ba ngasi atatien ma ken namar ba mentang ya persai ka BJP nama ka pensit niam tama long yalla dia pada long hapan pej lang ken ngi ban pej ngi ban husiar te ngala thong tu bang ngam sutana kini kata kurkom te ngam te lesen hadir mang asam ka tu sti pada mi kesasan kata expulsion notice pej ba hap stoi ketuk city na tang lor kita pipa ke kitin ba pito tu city nga thoi tang ta hi nga thoi tang si page aji sa ngala bun ki bang la kwa ban tho ma te mga song bali ban bun kitin nga su tho be ngong ba pej nga ima ka ni kalimpong ka jabo ja kleatan men tai por nga kwa ban yarap i gibreu nga kwa ban tei ya ki ban yarap i gibreu kamtam LSE ka business kinu ki kam bagi breu ngi ki lu kam men por ye kita ki ngala sutu mata mga kamdon interest kita tengok ngan mino sipor apa ngan ngan persang soban yarap iki beliau kata kalian te kata kali kawai pat ko baar ka daw ta kali wa ngasong teng ma bat ngala haban tho ai ba ngam sungo bangi dei ban penan kam bakla ya kanyam hakini kiren san politics kidon gibdo kilan nya ya kata kilan ong kali bahan ka basni utama hanga hismet kata kadi jinsko dunga kadi nget dunga ngala penhe pensan nga hapo ka balang presbyterian ngamju ka mara bengin nyelong sungsit niam kata te matsa rahiu breu boy aso ni chukwa bani kan pi nomor ba pi ong ba ni pensionat ka ka politics ka bale ka niam i hakin ski kini ngelam so pi ki ong ba mara ekta clean politics ne ka man nupiara ka bamsap kung kata kamdan ni ek mata long ka clean politics sa tingi kersan ma ke ni clean politics ka talit ka di ka number 1 ka daw balay ngalit sa VP ru na basdang nga kersan ma ru mentar iya kata tengah kersan ma
namar bangai iba dan kam si sakit tang ba nangong kum taru kam di limba kan yang mengilak ban pengkhuat ya ka politics ka dei limba ka jing pengkhuat ka jing tris tom mengin pengkhuat kam dei ka basuk ka manghap nya kun Kemud ka plan plastik ka di melonglang ba kanyam kam dai kan ban ka jemut sing pi hoi long kan yam di ben separate kan long ka ton ka daw bali ba ki nong tho ya ka constitution ki tho ya ka ya kata ka kendon ba ngi di belong sekula ngi di ben split ya kan yam nah ka politics ki pun gi bla tho ta ko ngong pi di tengah ki pun gi bla pen sai kata Father Albert yang kiwi ki nong kit kambalang kila keren ya kata kam di tengah ba ong kata ka sithi pi yo meno ba pi usa biasa pi bang sabe minin hari sa ngala jokor bhan ngadang sulit pai si yen ti sudah bafun ke sasana press te ki fu ni agi oman pisum no begini ka di sabe no pi ngasulom bet ha menu nga sabe kaya ka parti kala be te pi telong kadi ka basusi pada kan bekile akum tata ka hamdan ke nu jinge keren ke jinge mat ke lai that banyak keren ngaru maybe amtum Soban be sang pi ba ardan kum presiden pun MP kamdan bafun manu manuru nga ai ka tu sti ka tu ningut ka tu resignation letter junga nga ai ka tu ningut kinongkat nongkit kam jongka seng te nga ong king ong bapet kini di so junga kumno pp ngo artat lada pilong ki bapudang sa ai no hading election mangam ko apa pitut ke election no pisa nama ba pis to i lada ja kum to hapleng election kin dan ki basim kabu na ki wi ki liang lo tengah burom ki haru kata ta kan bangalang perkhat nga ong ba to ngan apa lut nakut election si sanga lamun ai la silent ni akan ni teo ban nan si singi hang ni teo ban wan ti ta jana kum to pada kamnom ba phone kamnom ba kawan be kum kalili thana subin ngakam tip hakini ka jing yelap election pi lek nya ban lek yelap election yo ka VP pra kata kan long mabakal adon ka tu ka jing sngo junga bang sngo junga hoi naro ka khat kan nai tarik umat nga penlong ka meeting hang ni halam kra te kadi ka meeting ka basutan ni te kilai wan abun ngot em tu te hadin ka tu prangas ngo tho ite dala diro ka tu di masen sedang ke MCC nga asas tu nga community ngam suri hap na maba kani ka jing song set udai ka jing klut sipor apor ka te ka long ngasutu ngidon kami ka tu ka support paling ngam dan kam tang bah ka jo ko por long ngidei ban terwa bakam palat ken ya ka jing song set kata kam dei tangi VPP baru political parties ki de ben kom tanga so but mentang nget scam ba ki ba menta ki haban kali jing kali top pila ban yen PC ya no ka parti ro tama pideben kali jing kali ni kili da to PKA bikin ben ba kumno kin ben ba ka jing imna pi mde ben chu kren tanga son ni de ben kali kum ba ngi de ben kali dari kanunu ka sengru ni de ben kali jing kali ni shukwa ban kan pi nomor ba menta pi ong ba ka ino yalam pi keno ba pi la ban kersan ya kiwi parti ino pi kersan hak ni election ba nga kata ken long kat kum bagi ong hakapos ki ong hana bang kersan ni kiwi parti te nga tengah sayong sisa ngam te ya ka ai kimon kimot ya ka ai ya ka BJP ya ka Congress ya ka NPP nga ngam te ki shu thok bem to ki ong ba hana ba pi kersan ni kiwi sang tengah ong nama nga kamli campaign ino inoro ndi ba long kata pilan sakih bi sena press ro nga kamlet mi madan nga kamli kren ino nga kamlet mo nga kam ya saat nyam ta jong no parti te nga sulingo kan ki ong kumta ma ki ong magadi be social media te ngam te pe ki kren yu long ki man maybe kadang ka jiksu thuk baklaro I hang ta te long let's say nga share ka dur jong no la ben nei sumud don nga share ka dur jong nga tho ke hato kamut bang kersan se I kitu gibre ne pipuli nam ka tu ka jing ka tho le ne ka jing tho jong aro te kidon ki jing tho let's say ki ba nga ngamut da kumai ki pada ki mut kumai ngintip sano tama ki haban pensai ma ki ken yule se ki suba nomor ba ko ong pren pias den juk kon sunsi lam kra yule ki suba ba kersan ko ong pren mar fidin juk kon sunsi balingan kersan ko amperin ba ngia persai kon persai wei menakan dia hadu ba la imaru teng long ka jing nga kham sutana kan ka jing ya long lo jong
jong ka long pengya kendu markamat em tu teng-teng yang bat ki supporter kalong kam de ka bitanak kan te kibun gibreu ki mudor bon bha ki kai gibreu jungi nga sosi ban ong ki long be komta te ki ong be kaseng jong ala ne membru nong shon ki don be komta ta te kem su tu pada bagi don gibreu ku mangi ki ba ong ba em ngin perkat ngin ya no da ko hirugen nga kami da ban pet sa ko kaseng te ndai kibreu pada ki mudor bai ba la sa thiet dan ni bula sa te ko mangala tho ka tu sti rong in the immediate future te komentar kin ki snam ki banwan teng am so dei ban lech sanu kan te khamtam e ban mi hi dala de kata ka jing support yanu no te kata that's a different thing who I vote for tang ba ka zu ko pada ban mi hi dala de biang gani ka jersey te da ko jenjang Kani ka ang yimut kali phi nomor ba man ta phi ang philami phimi ki don kit kam ne ha yes shalom kursi jong ka VP kimi marwe ne ki don ki ngam te mo ta ngit sa ni discuss ba po yun nga so si ki nga ko ban pensai kani ka video pangapan map na kiro nga kampoi perkhat bakan nong kumne ki don ka tu kaningut ki blatip bangala kwa hi ban mi na ka politics te wat kata ru ki side ba ngan ki kwa ki ye nga bat ki don kata kajing sngolam ma te ane ka sujano kumni pada ka khamdan su kanu ka resolution gen na beta jongki te nga su panmap nakin ngatip kalakta ki don kata ngut khamtam ki basan ni apa ngili rung yeng ngili kendu breu ngelong meeting tengah sosi nga kwa ban panmap pi se perlok lor kata nga khamud dor bakan kumni ndai nai ko selai ngin senang yaad be hi sakaman ngin ya tray be hi nginum let's say nakam di tangha politics ru nai khuslai ka prathai kanum kut tang namal ba ngala sa bet nakaseng hak election MLA phi kun pra phi kana jarbot phi aku kala poi ading ko mau da kala poi arhaja la biang hi phi kabiang for the first time part debut bangi wan ningkong ata ka jokopor ka parti bang thamai sakadi ka parti balong regional party lite hang ni alam khra kham janjari tamo kata ro kabiang ka share te itai ni squad me kan people phi ro ka VP beli phi ngar basdang ngarung VPP ko malong phino basdang naru basdang hi ngarung na kadaw jong ka clean politics inga ngam te philai ne am la ni phitep ne am ka history jonga mental as post nam ngalai juek le highlight jing sa jong jong ban pen khoj ya ka politics me ghalya ngilaya penong meeting na arm choi ka luk kita so ki beri kim pa yo ngoro hapong ni wan dawa ya ka luk taro lama jong Angela Rangat ba Jo Marwen ba Michael CM kong Agnes bat kiwi sing balaro nadu araja khat saunga kamau ngang I kidur langsan tinga kamau bahagian ni gitu ginong dem manganget sai ka clean politics nganget sai ka corruption free state but corruption free sarkar te kata te kadikawi ka ba kring bahagian nga sa ka VPP te nadu basang hing ngala tokit bahaya no ken ban net sno an ka team jungiru ka to por ngai independent kila ai jingmut ken nga ke ong komta kila sei bon ki option nama ipet katur tu du tuju mo los pet seng ulas pengklai list por nang ne ulong kom tai kam kadu ka wangi dai ban lej ha parti ke bala long bala don history ken mai kun clean politics tada pilih jod ardan oh tim atau ke TV ong ba koi ba ki balik film aku MDC balik film la up stang du bunai mo kata ken I kibri ki men sutu kata banganda de ubaklam akor lai banganda de ubasubit bor ngala le na ru menu long kawai ngala su let's say ngasu ngap jarben ngasu bomben but ngala sulok MDC den tu pada na phat seng lu mai dap sto nai patiau lo long mai kom gizu ada tamang perkara anda ngamla phi nama ba kata ngamdi ubri belum ta ngala dan pa katung dem ba ladanga job nakani ka parti nakanu parti ngadi ban yaine bat ka parti ru le se mo kan
kadi ban buram ya nama long ko mu wen ki bala yai ne hanrei ka basusi pada kawai ru kadi penjalan ni kadi ka district council kala akta hi ki plan dengan mga perkhat ni kong ngalaya saji kata kan mga perkhat bang ngan la ne ban nang song kani ka parti te hadian tu pada kini ki MP election im tu kan long hang tu tengah sang ii ka kai bangam da sutanan kam tam ekani shit ram nu ka ma kaniam te hang tu kan bangal along ko ma convince no eleng ong em ngan i no ngan nai khuslai re ka MDC milen dari por yang bangan yo MDC ngan yo MLA ngan yo ka song ka jingteri junga ka song ka jing start junga tama kat ko momenta dengan ngan randien swa ngan ka lempung politics namar ba ngatai kadang biang hi ka por yang ngam dat ngam dat temen hi ro tata Marmene pi ong ba pinuperong hakon nok politics. KMDC pat pinlek no pinom pa dekon. I really doubt it menta ko mga pet menta kan tek ngam tip ki supporter junga ki buon ba ki baya mo ki bes ki support ki kwa nga bangan yang te ngam tip ngin lek ko no na mal ba ko menta tengi dang don hal te hapo malki hadim senyo ki buon ni ki baya kasan ya ngam tip pada kan kumnungan ne nama bangarung hap skam pikiru ako bikaliang ngahi naladihi ke jemut junga kala along bet ba ngan mi no sipora pol ngan yarap kibri kumang ong pi ki business development but marketing ter bagi don kam ha kata banyak ka politics ngas ngo bri kam don kam kata handre hagazu ko por pada ngahap ban sangap pro kini ki supporter junga nama baga ngalalong kami long kapate ki long ma ka bikele Hakni sngi perba badan i lej elap election pi badan po balik pai ba ki ik bahaya pra pi badan po ka sngo si lap nga hoi kadon ka jing thrang jung ki pai ba jung banyo ya ka clean governance ma ka jing sensar ka ba khoi kilai i mental asan snem palat sansam kamta me apor covid kumnu ka no siliang ka jing mang tingka ka bek pisar jung sarkar ka jing he mo ka jing kiu jung ki he spa ka to ningon te katu nga thai ka pensat i breu but ki kwa ya kanu ka parti ka bala pan pen hiya kapot ya ka NPP tangba hakajuk pon ngong katar dei ka ba ma ka dei ba kumang laong kanunu ba khlut mo sipor apor kala ban lebru kloi khamtam en da su datang na kajing pensong sen te ngakwa ke ni upai ba bong kali ka no parti no candidate ke bakin le na meta jong pi ngamong pi simen ngamong ken IP sai pi san jan de ja kumnu kin pen kiu ka yo ka ko jong pi ka mai ka jing pi ka ba ka met pi kita kidi ki plan ki baki de ban pen isai ken gandi kan no parti larang isu ale sile betang parti politics ngam thai pi ka meghalaya kan poise se ken la da mdehi na ka jing sensar ka ba kham biang na ki IS ban ki officer tali tengam tip shopi ka se jungi kan poise ai nomar banda song betang gi nomi kama ta tela ki suya domnya da ya paling ki kan poise se tengah ngasi ong gini pa ba mentangi hap perkhat no da ko mai ngi i ba ka coalition politics kan ka coalition government kan hamon men haka stick ka barit kum ngani te kata kadi kecil sah te da dega coalition lumut tang nama utai ungai kata ni ungai kata pi pinyam pi pai ba pinyam ne pinyam na pi de benim long kata de bakong san te nga ngo ka bakong san ya dungi kade bangi de ban pen penjeliu susu ika jimut pakhat dungi spang politics bat ke ka kamram ka bangi de ban yo naki nomi khamat ken otherwise kachulong be kumjo te kumba mo sakawai ro pangakwa ban penrap kadai ba ngali te kajingnya dei jonga ba ka parti lagi ngalang bun ki parlok apa parti ru kila iphone nga kila kindit kidi ki babat kam lu lese apa parti te ngata ni long parlok bat ki katu kajingnya dei si rong ki parlok kum ki breu si met
ngidang baik kita te ngang sulungo pada ting-ting pajba pada ting sung sit ki besutu pada mo kaji sisa bato ngalala ban sa expel ni ngala resign ka badai kamut baka perthai kalakut bangi ha ban yesu ni we te kila ban don ka tu aningut ki ba dom yang po parti ma ngam thrai ya ki babon nama ki bon ki breu ki ba po parti te ki dang sutla ni yang kadi tang ba lesi tang ni kata ke jinge phe remote ke stu bakla lesi te nrai ye ki ba pada te kim de ban sung shit kumni pang ya like game te be ke baning kno ro te to mi lai to try kalau biang ni pun no abiang tak boleh sibun ada ngis naik kedupan thank you so much boleh cuba